Silaqsuaq qaninnerulersippaqput immitsinnulluk qaninnerulersilluta. Dusas. Grønlandsbanken GM. Lunetsinitimasonnuk taperssorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringit sillimmasiisarfiit. Privaatinut suliffeqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aiffisoperateuritut ilinniartussarsiorpugut soqutiinnikkuit mittartakatsinni annertunerusumik aassaqarsinnaavutit. Velkommen til Bamit GM for herre 2022. Dag 3. Og i dag har gæster med mig. Det er KRK-formand Benjamin Kelsen. Og der foregår også en masse andre GM'er forskellige steder. Der foregår en masse GM'er andre steder også, som vi skal lige komme ind på. Har vi styr på, hvem der er i finaler og så videre? Ja. Manakit GM pingas atatik ingerlapput U15 tasiidami nukapiaqqat U15 niviarsiarnarsami manakillu ullumikkit tasiidami nukapissani tringorniitsapput ATA tasiilaq taavulu K33 taavulu finaalissallitik P67 nuuk taavulu SAK sisimiut des nukapiaqqat taavu niviarsiarnarsami semifinaalit ingerlassaput taavu ullingerlaneran am finaalit ingerlasissaalti semifinaalisiul arsassaput K33 taavulu ATA tasiila taavulu semifinaal aapaani unammissallitik N85 narsaq taavulu siutero nanortalik taakulu am Bissinganartorussum ingerlasissaas nalingilarpu. Tak for opdateringen. Ja, det er spændende. Det er dejligt at se, alle GM'erne bliver afviklet, og vi har haft også GM i Nuuk, som er gået rigtig, rigtig godt. Og så har vi en meget spændende kamp lige om lidt, Benjamin. Arishak er nødt til at vinde, og det kan ikke nøjes bare med at vinde. Det skal faktisk have nogle flere mål. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Ja, siullam aqissaq isiginnaarneqangalak sulikkisia siorna isiginnaarakkit am pikkorittoruissup ayuarussam am peqartoruissuult taamaamat maanakkit pissaganarpoq qanaq inerneqarimaasinersit am soorunam K33 am ajersarnersamin akissaqangillat taamaam sukataartariaqarp aama. Ja, men det er rigtig godt for os at se K33 tilbage igen, men hvorfor er det endelig sådan en stor by med så mange uddannelsesmuligheder, ungdomsuddannelsesmuligheder, at det ikke er bedre, at klubben er ikke højere op, end det er? Hvorfor tror du, har du en idé om det? Ja, det uken kingillan K33 saqqimuallaarneqangila ajeraluartimik isimaqarpungam utersaaqikkiartiualersmaanakki meeqani kiimin am peqataatitsippu maana U15 taulu niviarsiaqqannukappiaqqanin U15 peqataatitsilti uanilu imma klubbi angingit immin suleqatigiinermaanakkuya taan takineqarsinnaagu am taan ingerlatiginarqunaqa. Ja, vi håber i hvert fald, der sker noget, fordi vi mangler også SRK i Sisimiut sammen med så mange ungdomsuddannelser og så videre. Er der nogle planer for, hvordan vi skal hjælpe klubberne til at være lidt mere med her? Ja, det SRK Sisimiut der sikkert til soonam
тассам иллоқарферуиссууго тасс нунатсин иллоқарфиангинерпаа туллериваа пиффисам укин кингиллерн саққимилаангитторуиссуу соормаанак такинеқарсинаа маниторми пеқатаапут исаако пеқатаангил укин кингиллерн таамааллаттаарпу умарсарлуаққиннissaам таак писариақарторуиссуу ингам иллоқарфин ангисиинит аама. Tak. Yes. Lige om lidt, så får jeg Søren herover, og vi har en lille interview med ham lige om et øjeblik. Men som nævnt lige før, det bliver rigtig, rigtig spændende, fordi Nationalrock skal også spille det senere, og begge hold kan ryge videre, og begge hold kan faktisk ryge ud. Og lige nu, dem der sidder med bedste kort, det er Young Guns. Og K33 har faktisk ikke så meget at spille for, men det har selvfølgelig æren at spille for. Men hvordan de vil takle den her kamp er ret spændende at se. Og jeg glæder mig til at se kampen. Og jeg synes, vi så mod Nationalrock, hvordan Arishak klarer sig og førte faktisk med 2-0 på et tidspunkt. Og smed 2-0 føring, men kommer tilbage og vinder kampen med 4-5. Så jeg venter lige på Søren, kommer herover, så vi kan få lidt interview med ham også. Yes. Nogle ting her. Det er, hvordan jeg tror, de stiller op. Jeg tror ikke, Nathan han kommer til at spille ret meget. Han blev skadet i går, eller han har haft en gammel skade. Den er brudt op. Så måske spiller de med Jørgen Peter igen i dag, og foran som 3-1'er, eller måske en anden. Men det kan Søren lige klare for os. Søren, der venter dig en vind- eller forsvind-kamp lige om lidt. Hvad er planen? Eqqartuinikuun massakkut lukuarsartut unamissassui sinnaariaatsigit namminiarsariaaserput atornerussaarput nammineq tuniora'attarnigut immitsinnu ilisamaanерпунаастаан хаттатеққиннарлугу питсааnerusоqarput. Er der nogle ændringer i og med, at Nathan han kommer ikke til at spille særlig meget i dag? Soornum malunnaataassaa naata ilangilaarnissaa kisianni алланиаам пиақарсимасоқарпоқ арсартуссаник таанна наторсутигарпут исорникунгитсут исилаартуссаассасуам. Kommer I til at stille stille og roligt, eller vi går til den? Fordi I skal jo vinde. I kan ikke nøjes med at bare vinde kampen, der var. I skal score nogle mål, fordi I er bagud med målscorer i forhold til Young Guns også. Soornum sapingisarputama ingерлаарsoqqittussaavut ajugaaniarsuutaqtussaavut sapingisarputamakkarlu. Held og lykke. Oin. Tak herfra. Ja, massagut. Paamiut marsortarfiani malinnaaqinnissatinut piaraput. Tassa massagut arsassaput aqissiaq manitsumingaanniit taavalu K33 qaqortumingaanniit tassani unamminermi pulia una bissanganalaqtoruissuuq taava aqissiakkut 3 poingeqqallutik K33 0 point unamminermarlik taavalu normututut inissisimagalartut and order for normutigallarlutillu Young Guns nummingaanni. Yes. K33 har puttet. K33 med det genierne rassinau i besmålmæne i Arne.
Simonsen аварассимау арсартунгорсимау таут тирисин мормаанингорлуни qati амни тирисин мормаанингорсимау ақиссиақ манитоқ исаапут Aqissia sunga tunguyortunillu kiateqarput taavalu K33 tunguyortunik kiateqarlut. Unamminaq aqissiakkit ayugaasinnaapata semifinaalimut anginnissam periarfissan qaneruna periarfissaqarnerussap ayugaassagin taava ukua unammereerpata tullinguullutik unammiimaarput aati tasiilamingaanniit taavalu 67 nuummingaanniit des 67-sik semifinalim angittaqernikuuput aati aakallu anginneqarnatik hila aati suli aatiak periarfissaqarput periarfissaqarput takkua atripuinginnannikuupput ti inaforumuk unamminerminni anferiusut makitsiput unamminissaq qan inerneqarnissaalimagivi soorunam naligissaartissatut naatsorsuutigissavara unamminer sakkortoriaannao taava K33-kit aallartiteqqaartussangerput takannalu aalaan Vertaline aallartissalluni piarersarpoq nammen aallartippoq K33 arsaалартиппаат taava massakku K33 tunniinerakkusanaraluaq Alex Tillison tassallu frisbak siulleq maanakkimut imma taagipallalaarsinnaguk auna moderareerpa topscorerit inissisimанери maanakkimut frisbak ingerlerap taalaasuak K33 siuarnissamin periarfissarsuoq
сартерианерлуулу forsvaret манаккимут топскуариуоқ ник райма B67 арфинин исертитақарлини таа нормтууоқ кулук Hermansen натторалик таан таллимараасимаоқ Hans Ole Kleist ақиссиақ сисамараасимаоқ Niklas Kleist Jongkunst сисамараасимаоқ таа ассистернерпаасимау маанаккиму Niklas Kleist Jongkunst туулуни Carl Louis Sandgren en order for nallungoq pingajuluni René Eriksen Petersen B67 Sikkut aqisikkut iluutsinngikkaat K33 mållinningaanit nummer 8 Alex Tillesen Jens Bak aqisikkut allaqaataanik Frisbak tavam siullorm frisbakkerput suulut Søren Kreutzmann арсаққилерсимагам қуянаип тассам сеэқимиу авиторникуус сиарнаагинналингиларпут ala филиаретернэрми кингарна унаммеқатаақилернерасси қуянарпа taavalu aamma uan unamminermi naataan anisimagellaqqaarpoq taanna ippassaq seqqumigul annilaarami арлаан писеқарсимаммат K33 мингааneerseq Arne паасингиларписоқарнерс массаккут aqisia ingarlatuo кэккаат qanitorlu saatukuiummangarsimik сертитериалуорпа tässä uanni aqisiakkit ayugaassagинник semifinal limut periarfissaqarnerussapпут тассани пулиум унамминерм туллиани арсартуссаат Youngcorns амманаллунгуа тааккуа инернери апеққитааюмааққаама аадианги суунавиангила унаммина ила наххатиссаатикиллугу тааккуа эниссинниартиссаап массаккут K33 mållinningaanit quttiakkut ивик утимут tunorlerpaалин qaangiiniartarn ulurianartarmi акисунаарсиннаава
30. Målmanden tässä sijoittajattaalaappa. Molmani assartuu. Tava musikkit aqisiakkut. Søren Kreutzmann. Gert skiftimod. Samlingerlarujorpo. Periarpisarsiarujorbut. Tava Maanakkimut kortretra forsvar inissisimallualarpu. Ma qartivilluarsimap ippassarningaani iluarsisassani. Kisian uani aqissiap torqalluullu tuneeraatipilorn uani aqisiakkit arsarpaareneruissuuvat. Taamaalillinni periarfis ammarniarujorpa. saasissiner imaat aaqissuusaanerisum maanak aterpaat ima aqissiakkit kortretraavik aaqissuusaavallaangitsim saasissisarami. Siaq sulperiarfissarsaap alaavik misilittaaput misileeqattaarput suulut uani immikkut maliginiuhissatut isigivaa. Seqqua suliaritinnikkuugalaarluni. Ja. Aqutsivo. Arsaqatimin. Ullumikkuumut unammina marlik ingerlanneqarerpu. Tassanilu timitik atorneruissuuvat. Amma timikkut qasina takkitillаттаалерсимассоо. Inam ukuhorlimarlaam ila qasaaviq ila minningaana qasaavikinnerupпут. Ja uku amma soorlu nattoralikkit yonkons P67-sikkul ataatik paarlaasinnaaserpa arsaatumin taa qasiuersartingaatiarsinnaalligi ilatik taaku nukinsipaarneringaatiartar taa ukuhorli allat maanakkimila ataasiakkaar paarlaatarput tassani imaat ataasiakkaa nukeruissua ateqqaarlugu atertarpa arsaanu taakunung malinnarnerisimassoo. Sikkut aqisiakkut Suli ulla atassami Hans-Ulrik Kleist. Hans-Ulrik Kleist. Siullarmaarluni isortitiuaq uanni unamminermi. Molman niu akulloqqulluгit. Tunorpianingaan iluatsippallaanginnamik sulikoo 33 saasissinartik. Uku akertigivaan akeraastigivaan eqqartigassaqarput imma time outimi qanit saasisseriartarnert iluatsissinerlugu. Suli iluatsingilahila
Ja. Kortrædtræmingen Serik Sipulongsen anden anillakkallar. Alex Tillis. Kortrædtræm chance ingen parmaanakkimut. Ja. Isimanni. Ika. Anna. Nami. Chance. Adorluarlu. Nummer Minik Marø. 6. 33. Og der er så skrevet. Tässä unammin ammasakkortusin naava. Kortrædtræm præfissarsakkedor. Kortrædtræm indspark. 1 minut. Og finish ingerlareerneran. Masakut. Molman sivartstua. Kortrædtræmni attupillanneqarsimammat aqisiakkut inspark. Aqisiakkut qeriarfissarsiorput. Søren Kortsmann. Nick Petersen. Timon. Hallo. Molman. Bjerret Simor. Agier Nilo. Alex. Frisbak. Uani. Kisangorutto. Suartimik. Molmaniat tuninaqarpoq. Akhiilisillu aina. Uan aqsaqippallaanginnam attornera. Frisbak arbejdssager kort 33 imod. Ja. Molman. Bjerret Simor. Ham er ingen dårlig som i sin midtbar her. Ja. Han ser godt dum ud. Det må bare der på. Går 33 så jeg synes lidt der på. Ja. Ja, aqisiakkut aqqissisimalarnavallutik. Tunuan tuneraateriorqaartaq. Kom 30 går 33 og der slår mere på sit bag. Kontrakt ham. Good. Naqsiakkut. Qeriarfissarsiorpa. Oj. Er det en midterline? Er lidt stak? Spak går til 30 mund. Molman sivartaqattarpa. Ja. Kan ingen stam. Saamia sakkortorussum uatnin
kiimnernerm kanoqattaraisiginnaarpaha lalleria sakkortuum saamimmin isertitsu Hamtan malinnaafigis alluu pissanganartoruissuu inuusuttuaraavo inuusuttuaraaraut eqqissimallin arsartart maliginiarpaa арсаанерм паасинниттариаси аспиттауаа уку коотсертраавикки инуусуттортақалаарпут амма нормуфиортан Michael Müller am uattanin arsaqatau Kootsertraap aqisiakperiarpissarsiorput moderiartarput pisariaqaleraangat тассами moderiallattaaput арсаа атторнеқармат фриспак киунгитсоқ тормерит ала саасиссилерангам икиоқатигитарнер амигаатаалаарам коортеритраа ini атаасиаккаа нерилаар саасиссиниартарами акианилу ақиссиаккит илут тарианнаава мисилераапут акианил ам контрақаттарп анам молмаани ам инисисималлуақаттаарпо унамминерми молмаани писариақартин аннаассисақаттаа асеккут коортеритраа инспак молмаани акианни мол инеқингил тассалуми исартиллуу ақиссиақ нормуни Никки Петерсен моллит инеқингитсит тасса овертайдиссагаан да молмаан сиуартиссагаан сиангсиник туннисисарм улорианартиисарам амуан маанак такиуап коортриертраа сиангсин туннисинер таамат малини эрналаартим туннисинери морим кингинеқар иссиа сунгисарлавангиккаан таан коортриертраа ам аюнгиуссим периарфиссарсигалуарпо Kasiakku. Baik, saksiakku. Kootsertraave. Oi. Molman assiilluaqattaarpo. Qanammaatqarpa. Klaus Igi. Ama. Namitassa Ivik Birkholm. Onammisut. Navigisinarfigit. Sius asserluikkaluarpa. Utersaanaran Ivik Birkholm. Angit saamimmini. Oleriarluataavikkaluarpa. Naligeeqaat maanakkimut
Ala. En spak. Aqassianingaannit. Sekund. Kort 33. Målspak. Målkast. Målkast. Qangaasuuppa Ja. målspakkissagala. Mulmania saisaqataawaq. Klaus Igi. Malu måli. Måleriaqaruarpoq. Michael Müller. Aqassiaq. Minitoq. Ammalu. Måli toqarluaqqallarni. Kort 33 periarfissarseequn. Istaaku ernertersiitigilaarpaisuli. Imaat tunuaningaan tuneeraan akeqqat eqqiinartuoqattaramik. Maanakkim арларииппут ила. Амморон кингинеқарпа. Sekund. Aqassiukkut. Toriarfissarsiuqqut. Mikki Petersen. Oi. Målman. Oi. Omni Tylisen. Qangeraaruyorpoq. Eqqissipput. Qissigaluor. Sekund. Ala. Kort 33. Målkast. Ammalu. Kingineqarpallangit. Arsan алартериивиттарнера kort 33 сули эрнартерсиитигилаарамик. Илуатсиккаанганик моорингаяннэрми мооринил кингинеқарсинаасаралуор. Саасиссериатарнер. Сиуннерсортууккан сиуннерсуссуалуорпи. Асиккиа. Ақиссиаллу саасиссериатартарни таам суккасим саасиссериатартарпаама қассиа. Арсам тигиммингит ааласарнерат тунисассаник канарана амерланерулерситсисаарами. Ja. Так арлариикками ила. Тунорпианингаан сиумооринери илуатсингит. Sekund. Aqsia. Kærskifte. Araqquai om 33. Ampasin. Ja. Uningaanерtoorama ama maanakki. Aichat ааllallattaaloq. Aadalermat ammaraluorpu. Ataastunisassen kaluarpila. Tau kort 33 taan eqqimaffigiuallaangitsoorlugu siangsim pinnakkaluarput aqissiakkit. Sekund. Kort 33. Tim Tammerhus. Nipappittaneeqqissinnahuila. Ikioqatigineeqqissuugu. Aama. Senimaallaqaangat kingillingoqattaaratta.
Nu isarnu kigilliilaarami mini tak uatsila ila ingerteqqaasarput iaqattaatiu piffisaaingitsorput ila piffisingertarujuusoo arsarujuusuugut tigimmineerlartaamatut ila атаасакисинаатти тааматсиумасиисиммиинер ila акианингаани маантунниисиқараани ингатунниисиқартакиартамингаани икумнуисеқалаартарту ila tulleqaanassoo ila ama asut эққартигаат укуа паасинарпо арсам тигиммингиттут ааланеринissaat таавалу сиумут асилпигиннарнагу иниттаан тунниллу тис маанакким таан ернартерсиитигилаарамик кила писсанганарпо алуатсанераат асаккут паасаа арсаарпа саанеқартмаа ай ивик бекхон сукатаариартап ам ангингитсигилинам ниу таллеруйуссоо ала den Veterline. Rutine. Arisier. Bereikelsarsiarput. Ron Krotsman. Frisch Bak. Abessa. Ant. Tässä ulluunimakkunan timersarna ingerlanneqarpo assu Sinariatamai. Frisbak etikkayu naa. Siek reafissa. Kana tiartassani. Ala. Kotrukaya. Masikut akisiikut. Periarfissarsiarput. Arawullaangin namik maanakkimuaqam aqsiakkin. Arspaarineringaatiaraluarpaat sin saasissinarmi uningavallaaluatsiaran. Unamminaq aqissiak ayugaasinnaasuunik saspuingissapput taava kort 33 ayugaassagini 3 point taava unammin tullia puuliaqatimini yonkons aamannallunguaq tassani unamminaq aaliangiisuuimaarpo yonkonsikkinni ammalu nallunguaq taama unamminaq una puulia kingilleq tikillugu aaliangiisuusussaavo
Om ersarusungillat. Molmani kuat Arne awirikkam arsarluarpu. Maanak. Sikkut aqisiaq. Teriarfissarsiorpoq. Nikkipiitarsin. Ala. Saasisnaaingaqa atas. Nikilaatarnerataakku iluaqtaasuussuusaaramorlu. Kingil amigaatigilaaginnartaramik aqissiikki. Ja. Sikkut kaassuusraa. Ammeli. Akiene isaasisiput. Nikkipiitarsin Molman asaingaqa. Ja. Anginerpain kaluorp kisiam akisussaaffim tigisilluaqattaarpo ippasaam overtaadert molman tigisa molmaaniisaam utertaram tassan am tikitsilluaqerp. Maarsungiisimakannereersimava molmaaniineq. Limanarp. Tamaakammaanak molmaaningortippa. Kort 33 darper. Så aqissia ammeli. Frispark misukkami. Unammin sakkortuo. Tamammik saassissaqattaarput. Nukersorput. Sakkut Søren Kortmann. Frispark. Amma. Assersuisaqquinnarlu. Sikkut. Ammeli. Arne arsarluarpo. Aanamut. Akisussaaffim tigisilluarpo. Saasissariataarput. Kort 33 uleruinartim saasissigaluarpo. Molmaaniat ilan suangaffigilaarpai. Amma una immaratsimik qasilorna. Taman misigisimassava tamammik. Molmaan saasissaqataaru. Anakian kisimiikaluarpo. Ala. Kort 33 akian kisimiikaluarpo. Maatikingitsoorsimava. Kort 33 paarlaaput. Minut marluinnangorput 2-2 naligeeqaat. Ai frispark pisariaqingit tamak ma mianersuutigisariaqarpaa maanak tallimassaa frisparkerput tullianingaani strafeqattaalertissaaput. Tamak ana pisariaqaavingikkaluarpo taamat frisparkileernissaa. Tullianingaan morin kinginaqaqqattaalersinnaagamila. Hollin tuktaak piareersernermin eqqartersimasissaagaluarpaavila. Kort 33 ai. Tunniinera
Torqallavikkaluaqa angitita. Manak aqissia eqqarsarluarin ma frisbakkerniaqattaarsinnaaгаluarpo. Straffim kiineqartissaagami. Samautornermilinni. Ja. Eqqartigassaqangaatiarput. Ja. Saassissinermi. Tassalu. Isortillugu. Niu akulloqqulluit. Max Philemonsen. Tassa oqarernitlut aqissiakkit kingillamigaatigilaaginnartaaramikki. Tas maanak iluatseqaa. 3-2 siuarti. Nikinginnerm K33 liiseqartariaqarpu. Nikinnerm kinguaqqarusungikkini. Frisbakkiismasuun. Pingaissaa. Ai. Aqissia. Aanam. Periarfissaqangaatiaraluarpoq pareqqaalarnissaanu. Maliniit inissilluaqqanissaminu. Saasissina kusinartarussuar mingerlagaluarpo. Sikkut aqissiaq. Kiimilu korsasraa ala. Sulitastaan ajernartersiitigu saasissina. Kisian torqallangaatiarlu. Saliksiipulonsin pakasarlugu. Taamoqartanguatsiar. Moolnapasuga eqqeriarlugu. Isortillu. 3-3. Ila. Arsaanera issanganaqqaaq. Nuanneqaaq. Tamam paarlaakin qaasissaqangaatialaarsimassapput. Maingerlaana. Moot. Nikki Petersen. Isiinnaartarfimigit. Nikki Petersen. Suliliini tali appangit K33 aqissiamoorlerpo. Ama keqqilernerpaak. Naamit. Assa. 3 sekunder. Frisbak. Tassalu. Frisbakkiisimaru. Sorluli Frisbakkiisi. Sarjaqingik. Kalavart. Straffe. Takannalu Søren Kreutzmann. Kreutzmann. Misiitteqartor tahat. Molman. Sumitaman Molman. Mitsilisen. Kusanavissumassorpa. Taamaalillini. Aqissiakkut sisamaqartut. K33 pingasut.
анхалай аалартериарпат тутсиисеққиссуумааник тикли саққиммилаалу силарсуақ каниннерулерсиппарпут иммитсиннуллу каниннерулерсиллута дусас Grønlandsbanken GM. Nunatsinnitimmersunnet, der besorgsorgbarput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. иллит фосикрингит силлиммасиисарфиит приваатинут сулиффеқарфиннуллу калааллисут қаллунаатуллу оқаатсит аторлугит сиуннэрсуисарпугут миттарфеқарфиини афис-оператøörитut илинниарпуссарсиорпугут соқутиинниккуит миттартаккатсинни аннертунерусумик паассақарсиннаавутит Ja, vi var lige vidner til sådan en meget spændende kamp, hvor begge hold vil ikke tabe, og man kan se, at Rishak spiller meget forsigtigt, og hvor K33 spiller meget frit. Men de spiller fantastisk defensivt, de trækker sig fuldstændig ned. Nogle gange 5 meter ind på deres banehalvdel, og nogle gange hele 10 meter. Og så gør det utrolig svært for Rishak, til om det kommer nogle gange til afslutningerne, så bliver det rigtig svært for dem, fordi de står så lavt. Og det kommer bagfra nogle gange og spiller bolden herude, og så lykkes det alligevel ikke rigtig at score nogle mål. Men det der interessante er jo faktisk, at man kan se, at Rishak, synes jeg, at de har sådan en lidt gummibin. De kan ikke rigtig finde løsningerne nogen steder. Ja, og så når det er sagt, så er der nogle regler, vi skal komme ind på. Mine gæster, han er lige kommet. Velkommen. Se, vi havde en frispark-situation her, hvor akkumuleret frispark er faktisk nummer 6, så det vil sige, det er straffe. Når frisparket, og hvis frisparket bliver begået, så må spilleren faktisk selv vælge, om han vil tilbage til 10 meter straffe, eller om han vælger at tage den herfra, der hvor det er begået. Og hvis den er begået her, så må han faktisk også selv vælge, hvis de fører, det vil gerne trække tiden ud, så må de faktisk tage den herfra. Men det var faktisk meget sjovt i den her situation, hvor frisparket blev begået her, så vælger dommerne at sige til ham, der er 10 meter straffespark her. Det er sådan lidt, de skal vejlede spillerne, der dommerne svigter lidt i den her situation. Eller måske fordi de ikke kender reglerne. Det stammer på, at den nasyværtige var akkumuleret frispark, den arfinilisja, straffen alle retter. Jeg siger til Marlinik, тоққартнеқарсинаагами арса фриспаркерфиналаанингаани таана тигинеқарсинаау аама тимитеримингаани тас лангстрафин таасартаанигаан тигинеқарсинаау сиваққасимаппата пиффиссақ кингаорсарниарлугу тааматут аама уани фриспаркерсимаппата аама тассан тигинеқарсимасинаагалуарпо таа томме уани тоққааннақ лангстрафиму иниссисимаваатаиннақ маасиуннерсарнеқарнissaатаан амигаатигилаарнеқарсинаау нассуярнеқалаарлини марлинпериарсаартеқ уанингаанниитигисиннаава ималин уангаанниитигисиннаава. Tak. Altså, vi skal lige komme ind på de der regler igen. Vi har fået en masse spørgsmål omkring det der 2 minutters udvisning, fordi det var ATF og Tasiilaq, der spillede mod jer i går, og der var faktisk 2 røde kort næsten på samme tid. Så er der nogen, der spørger om, hvor lang tid de 2 minutter er. 2 minutter er 2 minutter, og når vi spiller effektiv tid, så betyder også, at den udvisningstid bliver stoppet. Og derfor så går tiden meget langsomt. Når ordet bliver stoppet, og så stopper man også udvisningen af det der 2 minutter. Så er der nogen, der har misforstået, så de tror, at der er bare 2 minutter. Så er der. Ja, jeg skal lige være tæt på dig. Ja, tästä ippas ampisimase qarssaatialu marlin kulkortigaanera taana anistaaseqarmat kukkusoqaram ippassaq pinkimingaanniit anisitaaseq 2 minuutim nalaqartisaaginalaqar sineqarpoq sianni 2 minuut taana malitassaq tas 2 minuutsertippat aallartippa piffissaq
налингиларпут футсаалими налинаақитақ унитсеқаттаарнеқартарпоқ 2 минуттаанна аллартиппат пиффиса унитсиннеқарпат 2 минуттаанна унитсиннеқартарпоқ таава малиттарисарпаа налинаақит унеқаттаарнаа таамаатимилаан сивисоорсуақ мисигинарсиннаасарлун. Og så i akkumuleret frispark. Hvis dommeren vælger at give en straffebar handling ude på bænken og vælger at give bolden til modstanderne, så tæller det ikke som akkumuleret frispark. Det får bolden, men der er ikke akkumuleret frispark. Sorluuna pinkimingaannit арлаатигут ajortulertaarsimappat miinarsoqqusum tunissini арсарнер аватааниммат таанна фрисбак налеқартутут соорлаана таасартаа аккумулeret фрисбак таанна атернеқарнаёрпор таустрафи атернеқассангал. Som vi skal komme ind på lige om lidt. Men vi skal lige snakke lidt om den her kamp også, så det ikke bare bliver regler hele tiden. Ja, vi kan se et gummibenhold, og så har vi et frisk hold, der bare spiller fuldstændig uden det helt store pres på sig. Og så en målmand, der ikke er målmand normalt, og målmanden spiller ude. Ja, altså hvad er det, vi ser her? Tässä appaattak unammisit idimasatinin naligiinnereqaamassakkoor 33 аллангуилаарнику молмаан парлаанникууаат молмаанертиарсартунгортиллугу имма ақиссиап такорлууккаминнингаани аллаанерм арса ингерласеқ наливараам аюгаареерлити исерсимаанерсит тас идимасатини налигиннереқаа ассут тааккуа унаммисит. Men vi har set K33 spille for i hvert fald de 2 kampe, vi har set indtil videre. Fuldstændig måske lidt udisciplineret i deres forsvar. Men lige pludselig i dag vælger det faktisk at gå hele vejen ned her. 5 meter, nogle gange faktisk helt ned i 10 meter. Og gør det ufatteligt svært for Arishak at gøre noget som helst. Med mindre de taber bolden, og så prøver Arishak at løbe. De står faktisk godt i deres angreb, Arishak, men de har svært ved at spille bolden, fordi de roterer meget godt hernede. Og så kommer der en mand herude, og så lukker den næste, og så er der helt lukket. Og så er der måske et lille hold, han er nødt til at komme herover, men han har bare blind vinkel. Han kan ikke lave en aflevering. Ser du det samme som mig? Det stemmer på den. Går 33 siulla unammin takisartintilutaan allaanerilaam inissisimanera malinarpor forsvaram inissisimalluarput aalalluarput aqissia taamaasilluni ammaaniarnera aernartersiitigisoruussua aam ilimagisaminningaan takorlukkaminningaanni aernartersernerus aam malinarpor. Tror du, det kommer med en anden løsning, Arishak? Ilimanarpor tassa unammin aanhalaim sakkortutial laasaput. Vi kan lige høre, hvad han har at sige. Søren, han er lige kommet. Søren, er det gummibenhold, vi ser her, eller hvad er det? Målisaan isertussat singitsoqattaart isorumaat. I fyre, de kommer tilbage igen. I fyre, de kommer tilbage igen. Hvad er det, I gør forkert? Forsarimi kingullingoqattaartarnigu taalu isertussaangitsoqarluannaanni isertarput. Piarersiman immaholli taan amigaatit taasinnaavara taamassak pitsanngortinniarpar moolillusaani isertussat isertariat. Hvad har I snakket om i halvleg? Hvad skal I gøre bedre? An halvleg puiorniarpar første halvleg puiorniarparput ingerlariaqqinniarput ikioratigeqqillut arsartariaserpunaassatunassaq arsarniarput. Vi ser et meget velorganiseret i forsvar. De spiller jo frit. De har ikke noget at tabe. De har kun æren. Hvordan skal I løsne op på deres forsvar? De kommer jo helt ned og spiller. Hvad skal I gøre anderledes? Altså, I må være nogle taktiske anderledes, I skal gøre nu. I stedet for bare at skyde udefra og skyde udefra. Ja. Maatto. Sukkatinniarparpu arsarneq temposkiftertalerluit sukkatila aallaqattaarnerulluta ammaaniarneruniarpuut taanna eqqaaneruaq. Tak, Søren. Paasinarpoq. Tässä en del, ja. Tässä taamatut qanitsigitilligit sila taaninga aammi sileraanerisaqiaqarput taamaasillatik. Tak. Værsgo til jer.